kakhulu ngoba uma lisikhuthazela futhi nama-artist, ngoba ama-artist anokuhambela eceleni okuhambele kudeni uma emenywa ukuthi hayi sinomgubho wenkosi uMzilikazi, hayi bahlehlele eceleni. Kodwa-ke asibonge ikakhulu uFezela Omnyama okwazi ukuthi esibhalele iculo elisimangaliso. Bengicela ukuthi ngiqale ngidlale iculo labo. Iculo kwamanje ithini ngidlala iculo labo. lwenkosi uMzilikazi. Namhlanje isikhumbula inkosi uMzilikazi, umsunguli nomakhi wesizwe esakhiwe ngezizwe zabumbana ngaphansi kobuqhawe nobuhlakani bebayo. Inkanyambe engakhandakanda uMzilikazi ongemzila wegazi, inyanga engalelanga esinelwe ziyinkanyezi zezulu, osinelwe inkwekwezi nesandulela kwalilizela isicelankobe. Sithi bayede eshobashobe lingangoyise, untombi yabuye obusweni bukashaka, unkomo zavula inqaba ngezimpondo ngoba zavula iy'nkomo zahamba ibhide elimnyama ngomlomo elithethwa ngezinyembezi zamadoda. Inkwenkwezi endele esilimela ilanga elaphuma endluleni yendlovu laphuma amakhwezi adikelana, umzaco omnyama oshaya iy'nkomo washaya amadoda. Bayede balakhulu, bayede sikhahla sendlunkulu, enza amadoda omathonqa abanzi, bayede mntungwa, bayede sokhumalo, linethi lidla umuntu libe nimyenga ngendaba. Imbabalo umasikila ngokuthubela, bathi namhla ungayisuye intakamashobane. Namhlanje sikhumbula inkosi uMzilikazi, namhlanje sibungaza umgubho wosuku lwenkosi ovunywa izizukulwane, ovunywa izizwe. Udumo womlando wenkosi siwuzwile eMhlathandlela, wezwakala kweleBotswana, sawuzwe eMelika, wavungama eDubai kwelama-Arabhu. Namhlanje uvunywa izizukulwane kwelamaNgisi, eNgilandi, iHighway, isini, iNkandla. Ubona sonke
hayi yilo leli culo abasilobele lona elokubungaza umgubho wenkosi uMzilikazi kaMashobane uShoba lingangoyise uMashobane. Sister Ngikhona. ithuba leni le item yenu lethule ama artist. Thank you so much. Lizangixolela sentshintshi gadget. I hope le iyabonakala. Hayi siyalibona. Yeah. Ngingakayethuli owami umsebenzi. Bengifisa ukuthi ngikutsheleke Nkosi lokuthi uMabhoqo la sokumele akhiphe imbuzi. Ngoba ukhona enxusa inkosi kaThesi. Weqabadala okokuqala uhambela abadala phambili. Okwesibili ivele usekhona unkosi kuflyer. Kuthi ukuthi ngenye indlela sithi abadala bayakwazi ukuthi uyeza. So sizama ukuthi ngumntwana olamawala sokumele akhiphe imbuzi. Hayi ushuthi uzoyikhipha sidle thina ngomhla ka13. Sokumele ayikhiphe imbuzi yenkosi. Kungasenani hayi ngiyabonga leli thuba engibelalo khathesi elokuthi sethula ama-artists okuningi okade kumele ngikwenze sokuhle kwenziwa ngabadala phambi kwami. Isintu sithi nxa abadala sebekhulumile wena zwi awusekuyikhuluma. So ngizathanda ukubana ngibonge kakhulu kuma-artists athe abuya phambili azosisapota ababelesifiso lenhliziyo enhle yokuba benze umgubho lo obuyayo ube muhle and ngilethemba ukuthi uzabe umuhle kakhulu kwedlula yonke imigubho esasibelayo ngoba sonke isikhathi siphumelela sisiya phezulu. Ngimbonga uFezelo Omnyama, ngibonga lo Sisu Simi ngengoma yabenhle kangaka abayinike ngenhliziyo emhlophe nke. Nginxusa futhi bonke abanye ama-artists ngithi kibo lanxa ngiyazi ukuthi umhlaba usuhlaba njengebizo lawo. Sonke ikakhulu esilapha sigijimisa impondo. Kuthiwa impondo yakhona vele kayigigeke angazi ukuthi sizaze siyikwanise nini. Kodwa leli langa likaMzilikazi liletha ubuntu bethu sonke. Kakhulu mina ngokulinanzelela lifaka phambili eyeni imisebenzi eliyenzayo. Ngangikhangela indlela elivunula ngayo nxa lisenza ama-shows enu, indlela elihlabela ngayo nxa lisenza ama-shows enu, imigido eliyenzayo yonke yimigido ekhipha ubuntu bethu, etshengisa isintu sethu, esenza sizikhumbule ukuthi lapho esivela khona kungaphi. So mina ngiyabe ngilesifiso sokuthi leli langa lilithathe libe lilanga lenu. Lingameleli ukumenywa ngoba abanye kasikwazi lokuthi senzani siphonga kuba khona phakathi kwendawo. Lingameleli ukumenywa. Njalo sizifundise ukuthi lapho esikhubeke khona sivuke sixolisane siye phambili. Nxa ekhona ongikhubileyo ngimqhwebe ukuthi hayi Nkosi yami mina laphana okwenzileyo angikuthandanga benilesifiso ukuthi ungakwenza ngalindlela. Siphumelele siye phambili singafa. Izolo yayikhona, izolo ilokwayo okwakukuhle siyahamba lakho, okwakukubi njalo sifinda ukuthi sikulahle. Kodwa ngicela ukuthi bonke ama-artists engibaziyo labahlabelayo abazimbongi abagidayo bonke bakhipha isintu sethu batshengisa ubuntu bethu njengomthwakazi. So ngiyafisa ukuthi leli langa lilithathe libe ngelenu. Lanxa ikhona wayengikhubile ngalelo langa ngilani laye mina, ngalelo langa ngilakho ukuthi ngingumuntu, ngingumntwana wemthwakazi, lami ngiyingxenye kamthwakazi, ngizojabula labanengi. Lokho engilakho ngikwenze. Nxa ngikwazi ukupheka ngipheke, nxa ngikwazi ukugiya ngiye, nxa ngikwazi ukuvunula ngivunule, ngenza isintu lami engasitshelwa ngabadala, lalokho enguphiweyo ngabadala ukuthi kube yikho kumphikisayo. So ngiyalinxusa lonke bantu abami, ngilithi ngabantu abami ngoba kakho loyedwa ongagiya
ongemva kwami ngoba ongemva kwami kasela madolo ukuthi agiye so kasayenza i-artist. So ngiyalinxusa lonke bantu bami ukuthi asibambaneni, asiyeni phambili. Izolo yeyenzakala singeke sayintshintsha kodwa singenza ubungcono bethu. Sithi participate in this thing. Take it as your own thing. Don't wait for somebody to call you. Ungezwa kuphela. If I hear kulabo mzilikazi laphana, I should make up an effort yokuthi I want to be there. How do I get there? Find out ukuthi ngizangena nga. Kulo siso kuthiwa nguqhawekazi lo munye they were quick ukumfonela. Sis D, sibonile laphana lifakile empikitsheni. How do we get in? Ngathi sizofisa ukuthi sibe part of this thing. Ngilalokho lalokho emfisa ukuthi abanye bami bakubone. Kuthi izibongo nxa sezibuya zibuye zizibongo kodwa singabizwe sizifaka phambili ukuthi mina kangibongwanga abasoze bambonge so kangibuya. Hayi, isintu sithi uyazinikela wenze okukujabulisayo okufisayo. So ngiyalinxusa lonke ma-artists ukuthi bakithi leli lilanga lenu kakhulu. Yini elile visibility yobuntu bethu, yini elile visibility yesintu sethu, yini elisitshengisa what the culture would look like in an entertainment form. So please asibeni lakho ukuthi sizinikele without worrying ukuthi usisidi uyabe lokho esola isithi isikho kwakusenziwa ngogogo, isikho kwaku1010 ngokwakhe lokho. Thina we are doing our thing as we would like to do it. So ngiyalinxusa lonke. Ngingakayi kufezela omnyama, usisa ukhona yini? Sisa? Ukhona usisa kodwa ke kodwa kafuni ukukhuluma kodwa ishuthi akafuni ukukhuluma usisa. Yeah, manje yena uzaletha imbuzi kimi ngoba ngumntanami. Ngizamkatsa ngoswazi ukuthi uyabizwa ngabadala kasabeli. Kuthi ungabizwa ngabadala thina usithi ungabizwa uphuze luswazi kuphela. Akunani okukhulu okwenzayo okungakwenzi lokhu kodwa kungasenani. Ngithanda ukwemukela njalo ngesibongo esikhulu. Ngayizangelo zikamzilikazi ngiyazazi namhla benza kutema ngazo fezelo nyama. Ngikutema lo Siphi uMankala ngalokho elisenzele khona. Ngithi iNkulunkulu alibusise abaphansi ungani bengalikhokhela but kube yisibonelo. Lingabuyilini lodwa, nxusanini abanye. Banengi ama-artists that are doing a very, very wonderful job. Kanengi asibaboni, sibabhizi kakhulu, abanye siyabezwa kodwa engxenye mina akwenzileyo kanguthandi kodwa akutsho ukuthi nxa mina ngingakuthandanga akuthandwanga abanye abantu. So siyakubonga kakhulu umntwana inkosi. Silibonga lobabili, sibonga lalaba kade lisenza lilabo ngomsebenzi omkhulu eliwenzileyo. Ngithi leli thuba sengilinika kini kodwa ngingatsho ukuthi abanye kabayenza umsebenzi omkhulu, bayawenza nje lanxa singakhulumi. Siyabonga wonke ama-artists, siyalibonga ngoba you have kept the culture isintu moving forward, and in some cases I've noticed ukuthi you have even modernized the way esasisenza ngayo isintu. You have confirmed lahlanganisa izinto ezichiyeneyo lazenza zaba into enye. Mina I admire that and I love it. And nxa kuyikuthi kukhona okufisayo mina you can reach me anytime. Silungise ukwenzela ukuthi ngaleli langa kumele ukuthi ngaye eBradford so kuyabe kuchichimba ama-artists kuphela sibabona becwebezela yonke indawo. So please I invite you, I love you, and I'm saying thank you for everything you have done. Ngizaqhubela ke kuye uFezelo Omnyama ukuba asiphakule lokho asiphathele khona singakayi kusisi uSiminkala. Ngivali ngokuthi muhle umzilikazi usilethela okuhle esikuthandayo. Over to you Fezelo Omnyama. Ithuba ngelakho lelo. Ngiyakubona ukuthi lokhu ukumute. Ngicela uvule umlomo ukhulume baba. Yebo, linjani? Siyaphila. Cela ukubona ku camera uma
Uyu Fezelo Omnyama lo. Ngibingelele kuso sonke sakithi esihlangana ukubona le ndawo. Lokhu khulunywa ngiyakade okuningi ngingakwazi. Fezela. Ngiyajabula. Fezelo Omnyama ungavala ikhamera manje sesikubonile. Ukwenzela ukuthi Kusizwe sakithi lokho engibukile nje khona lapha ngilalele lami ngadobhadobha okuningi ebengingakwazi. Bekhuluma abantu abadala. Qhubeka ba. Into okhulumayo uFezelo Omnyama othiyela wasalothiwa wabona imfene yami wezela ngani futhi ngokuthola khona okuya ngasethunjini. Phansi etsholotsho lapho engiphuma khona. Ngiyangizibize kanjalo mase ngizibiza engomeni igama lokuzalwa ngingumzingeli wakwaThuma. Yebo mntamdala. Qhubeka ba. Hayi nami ngibonge ukuhlanganela nesizwe sakithi kuyona le ndawo. Kungekho okuningi engakusho. Kodwa nami ngathi mangibona leya poster ngazizwa ngigqugquzeleka kakhulu ukuthi hawu phela kungokwakithi lokho. Njengensizwa ayithe mayiqala ukufika emculweni ngangingaphansi kweqembu abafana bakaMzilikazi okuyiqembu esasilisungulile sibahlanu. Kwathi-ke umuzi ngokukhulakhula abadala babethi umntwana engakhula uyathayela ihlahla lami ngagcina-ke sengizimele ngedwa sengiwuFezelo Omnyama. Okuyileyo ndlela elo engisayibambe khona lapho manje nami bengithi nje ngifake isandla khona laphana ngomculo nginikele. Ngiyabonga Fezelo Omnyama. I-question engilayo futhi ukuthi ngabantu befuna ukuthola ezinye ingoma zakho bengazithola ngaphi? Ingoma ngisalwela ukuthi ngizifake ko-YouTube ko-Spotify kodwa-ke kusuke kube nzima kakhulu, izandla zisuke zibe zimfishane kakhulu ngoba umculo lona awusasebenzeli ngendlela okuyiyona yona manje. Nokuthi sibe lokho esibambile emculweni sofana mawumculi sofana lo muntu lwana obhema ama-drugs odla ama-drugs. Umuntu lwana kuba nzima ukuthi awayeke. So nathi sokusele uthando ukuthi singawuyeka umculo ngoba abantu basuka besikhuthaza kodwa-ke ukuthi besifakele izandla lento lena kuyinto esilimaza kakhulu. Kube nzima ukuthi sizifake izingoma koba YouTube nauma Spotify ngoba kusuka kufuneka yona imali kakhulu kuyonke into. Mina, if I can speak personally, lapho Nkala, especially when we're talking about this song, Lomgubo, it's only last week usisiwe fundisa ukuthi ichaga yini. And I'm highlighting the fact that ukuthi iningi lethu esakhulela lapha kubo diaspora UK, we appreciate our talents such as Fezelo Omnyama. You know, some of us sakhula futhi silalela even oLucky Moyo, behlabela bengamabutho Zambezi, and it's through their talent that we get closer to our language, our culture, and just nje ukuzwisisa nje impilo through ingoma abazihlabelayo. So when I hear him say what as an artist, there's a struggle sometimes to promote their work or to even get it to the surface. Even abantu abami ukuthi khona, how do I get them closer to our culture? You know, we have these events at least once a year, and that's the only exposure esibalayo as ama-diasporans to isintu ngamasiko. And it's in Tezinjalo, we don't take for granted the artists that come before us at these events. Mina personally, I thoroughly enjoy it. I enjoy showing it off to abanye abangani bami who are not Ndebele.
lapha diaspora sesiphila impilo leyana yokuthi I'm Zimbabwean, I'm Nigerian, I'm Ndebele, I'm Nguni, I'm this, that. So we are, so once such talents coming up, I like to reach out ukuthi given us this song as umthwakazi. Asifafazeni, share it with everybody. And like even the spotlight, yokuthi khona he loves his people, he loves the music, and people can recognize him for what he's doing. Yikho nje kade ngifuna ukukubeka khonapho ngale. Hayi, siyabonga kakhulu. We can now move on to the next item. Siye kusisi uSimi. Usisi uSimi usinika ilokhuzeni poem yakhe. Kade njani poem ngesintu kuthiwa kuyini kanti? Inkondlo. Hayi limchaji imbuzi bengakwazi. Ngicela umute lo sting baba Nkani. Hayi ayisikuthi bengakwazi mabhuqo ungakhohlisi sendiluphele idementia yabuya amanye amabala yaphuma. So mina let's choose. When I will last choose. Right, Sisimi, over to you. Amachona sanibonani. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Ngilokho ngisadinga nje sport esingathi singaba ngiyazehlisa kakhulu namhlanje ephakathi kwaleli gumbi esikulo. Ngizehlisa ngoba kunobuholi obuqhakatheke kakhulu phakathi kwekhaya. Ngizizwa nje ngisiba mncane kakhulu uma kusiba khona izinduna zakithi, kusiba khona abazali, kusiba khona ubuholi bendabuko, abantu abayibona abasiholayo kulolu hambo esizama ukuthi siluhambe. Ngiyabonga futhi kakhulu ngethuba elifana naleli lokuthi abantu bathi gwaqa kube nesizathu esokuthi kukhulunywa ngokubungaza inkosi efana nenkosi uMzilikazi, inkosi enkulu kakhulu. Ngijabulela ukuba lapha namhlanje. Bengingazi ukuthi kunabalobi abakhona laphana abafana nobaba laphana uNthibe okhulume kabanzi, ngajabula ngajula ngalahleka kancane ngokomqondo sengilandela inkulumo yakhe akade ikhuluma, kodwa ngithathe kakhulu kulokho kungumphako wendlela ngoba kuyo yonke inkulumo ekhulunywayo hlezi kukhona umuntu azaphuma lakho. Mhlawumbe ngisazethulanga njengomuntu othanda ukukhuluma bakithi. Mina igama lami nguSimi Nkala. uSimi ngenkosi uzalbaleko ugodla yomnyama ngaphansi kwesigodi senduna uMaduna. Ugodla yomnyama umahlaba ithwala majampondo malala ndawonye. Lo chila insimbi ngomlenze abanye beyichila ngemvutho. Yila ngizalwa khona, ilapha engibuya khona. Sengigijima kakhulu phela ngizwe ukuthi isikhathi sesihambile, kanti ngiyabona lembiko lapha abantu bathi sebezovalelisa isikhathi sesihambe kakhulu. So ke engikuthetheyo kunkulumo leyane bengireferensa kuyo, ngithethe into ethi yona uMzilikazi ube yinkosi noma ube ngumakhi, ube ngumbombi wesizwe obe ekwazi ukuthi acelebrate i-difference yethu singabantu. Ube nalento engingayibiza ngesilungu ngithi unity in diversity. Mangikhangela esikhathini esikuso namhlanje thina siyahlupheka kakhulu ngoba siyalwisana ngobuntu bethu ukuthi mina ngilokhu nalokhu. We're failing ukuthi leya attribute siyithathe siyisebenzise as a people, sikwazi ukuthi sikhule as individuals at the same time sikhule ndawonye in unity, sisebenzisa leyanto ye-unity in diversity. So ngiyabonga kakhulu mangifika enkundleni okulabantu abadala abasikhumbuza izinto ezifana nalezo. Elokugcina-ke ngisithi mina kuba abantu abadala njengoba thina sikhangelele ngakunina, kunenkulumo ekhulunywayo la ngaphandle esiyizwayo kuthiwa azibuye emasisweni. Bengizothi mina ebantwini abadala ziyafuna ukubuya emasisweni, ngiyazibona mina ziyanyakaza ngale mafusini, zilokhe ziyaqhwebana ziyahlabana ngezimpondo zikhuluma ngokubuya emasisweni. Sinesicelo esincane nje nansi kunina ukuthi akube khona izibaya phela ngekhaya esizothi masivele emasisweni sisiza kuzona, ngoba zingabuya zivele emasisweni zizothola kuyikuthi akulasibaya, zijwayele ukuhlala esibayeni, kuzoba lula ukuthi zibuyele ngalo kulesibaya khona. Ngigoqa lapho-ke namhlanje ngimenywe lapha njengomunye wama-artist ahlanganyela kule ngoma
esiyakhile laphayana kuyikuthi nami ngezwe ikhwelo lokuthi sekusakhiwa uhlelo lwalomcimbi okhona ngiyezwa futhi kuthiwa hayi ukhona othile osethe yena uzonikela ngekhono lakhe enzokuthile kwavuka usinga nje langakimi ngoba mase kukhulunywa ngezangakithi mase kukhulunywa ngobumina kulosinga lolo luye luvuke lwangiqhweba lwathi lona akube khona okwenzayo malungana nalomcimbi ilapho kwafika khona isizathu sokuthi ngihlale phansi ngithi hayi kuzoba khona engikufaka lapha ephepheni ngizame nami ukuthi ngiboleke kwikhono lami kube khona indima engiyidlalayo laphayana so ngiyajabula kakhulu namhlanje mase ngihlanganyele nani nonke ngisazi futhi ukuthi isizwe sangakithi ubani nobani okwazile ukufinyelela ukhona uyakuzwa konke lokho kwenzakalayo ayabonakala futhi amakhono abantu nemizamo yethu yokuthi senze lokho esikwenza kuthiwe mina ngizokwenza inkondlo namhlanje i-default yami vele ngingumuntu othanda into zangakithi mase ngisenza inkondlo ngiyahluleka ukuthi ngenze ngesiLungu noma ngezinye indimi so inkondlo engizoyenza laphana ngizoyenza futhi ngolimi lwangakithi kuyikuthi nje vele lolo singa nalowo moya uvuka ngaleyo ndlela mangabe sekumele ukuthi senze lowo msebenzi so ngizokwenza nje inkondlo emfitshane namhlanje ethi yona umhlaba awulaqiniso kuyikuthi leyo nkondlo ivuswa futhi yilo moya esihleli ngawo khona lapha okufuna ukuzidinga okufuna ukuzazi okufuna ukudinga umfulo we-identity ukuthi singobani sivelaphi kwenzakalani ngathi so ke ngizathatha leli thuba bese ngenza leyo nkondlo ethi yona umhlaba awulaqiniso ngiyabonga umhlaba awulaqiniso namhlanje ngikhumbula ukhokho wami wadlula emhlabeni ngingakazalwa izinyembezi zakhe zingumphako wendlela kimi ongikhumbuza udaba lwemvelaphi lesililo sikakhokho wami esekuphila emhlabeni onganaqiniso phela umhlaba awulaqiniso bayasinika laba abahlala beveza amazinyo bethi ngimkhumbula kanjani ngingamazi kwakusho bani ukuthi angimazi ngoba ngibuye kwayena uyimi impilo enzima ngoba ilaqiniso leqiniso lelo ocabanga ukuthi uyalazi liphenduka kotshwala esiswini mhlase kufike elinye iqiniso ngoba umhlaba awulaqiniso kulezinto ukhokho wami wahamba emhlabeni engangifundisanga zona ngokwesabela impilo yami yasemhlabeni ongenaqiniso uncamele ukuthi ngiqhubeke ngibhidwe ukuze ngiphile ngoba impilo bekuyisona sodwa isipha nganginikeza sona phela umhlaba awulaqiniso ubuphi ubuqiniso bempilo ngoba kwehlula namakholwa asindwa umthwalo weqiniso loshintsho ngoba kulula ukuphila emhlabeni wamanga lesono bese ngithembele kulo ukholo ngithi ngiyophila khona ngathithwa ingxabano nezimpi ezingaphakathi bayagxekana yikho inkonzo evumenyu ngafunga ukuthi baningi onkulunkulu bajike bathi umunye umqondo uyadideka ukuthi kwanda amabandla namagama kodwa wasale yedwa uNkulunkulu bese ngikhumbula konje ngiphila emhlabeni onganaqiniso ngiyabonga Thank you so much Sisimi sithi anti yabona into kumele siyifundise abantu bethu nxa inkondlo isenziwa kumele sililizele lathi sililizela ngeke ngathi ngizama lapha kusenziwa izangelo zikakhulu zenduna udakamela ilokhu zangehlule ukungena ngoba ngesikhathi senkondlo isintu sethu sithi omama siyabe sililizele eceleni so ngokunye kumele sikufunde phakathi ukuthi nxa kuchaywa izinkondlo siyalilizela ngiyabonga kakhulu kaNkala ngiyabonga Ntombi yami ungani uNkulunkulu engakubusisa ungani singaphumelela siyohlangana njalo ngibe sengibuyisela ke kubaphathi umsebenzi mbone ngani wami sengugoqile but ngimema ama-artists ukuthi bakithi nxa ukukhona ongakuzwisisayo get in touch with me inamba yami khona ku flyer yethu then we can talk sibone ukuthi indaba yethu singayigoqa njani ukwenzela ukuthi liphenduke esibayeni njengoba Sisimi echilo ungani lingabalelanga elihle thank you so much thank you baphathi over to you kakhulu ngicela umzuzu kubaholi bohlelo sengisehla sengiphuma na ku camera lapha uSimi Nkala lo esikhuluma ngaye namhlanje sikhulume ngaye as an artist sakhuluma ngaye as a poet kodwa ke uSimi lo futhi ungumlobi wezingwalo lapha kimi nginengwalo ezimbili engiziphetheyo ezingumsebenzi wakhe engifuna ukuziveza nje lapha na ku camera olokuqala nantuyana laphana luthi lona Dear Black Child it is okay bese ke olwesibili lwakhona nantuyana laphayana luthi lona The Dancing Mountains
Isikhathi sikhona ke bengizojula kabanzana ngalezi ingwalo ukuthi ziqhutshwa yiwuphi umoya, zivuswa yini, umsebenzi wazo uthini. Kodwa ke ziyatholakala lezi ngwalo online and offline, ziyatholakala ku-Amazon, ziyatholakala ku-Ingram Spark, ziyatholakala futhi emazweni athi UK, Ireland, South Africa, Botswana and Zimbabwe. Kuzo zonke ezinye indawo engingazibalanga ingwalo ziyatholakala online ku-Amazon and Ingram Spark. Ngiyabonga kakhulu, bengithi ngidlulise nje lokho ukuthi umsebenzi kaSimi Nkalomunye nanku ezandleni zakhe. Kodwa uma ungawukhangela wona lo msebenzi ulokhu sancikela phayana kumvelo nemvelaphi yomuntu, ku-identity yethu ukuthi singobani, kambe ukuba ngobani kwethu lokhu singakusebenzisa njani ukuthi kusisebenzele kusiphilise. Ngiyabonga kakhulu. Okay, hayi asibonge kakhulu, asidlulele phambili. Bakwethu uhlelo lwethu mbone ngathi solusiya emaphethelweni uMafu, Patience Mafu, Mankonjela. Yebo, bengilowu ihendi phela laphana usithe nango Patience Mafu. Awu yebo. Mina bengithi uwile bengasakubona. Hayi uvukile. Hayi bengithanda ukulibingelela lonke. Bengifuna ukuphawula nje ukuthi 4 September kule book launch koBulawayo Large City Hall. Sizabe silaye uMlophe sinxuse lezinye inkundla zeZambia. Inkosi yamakhosi izabe ithumela ama-representative from the Nguni Nation in Zambia. It will also we have also invited those from Malawi, Nguni Nation from Malawi, and from Tanzania, those asebe confirmile ukuthi bazobuya. We're hoping ukuthi iLesotho and South Africa, and definitely Amandebele eMpumalanga, they've also confirmed. So we're trying ukuthi sibe le book launch esigodlweni koBulawayo. Already PZ Khumalo, Dagamela, they are part of our organizing team. Sibambanisa i-forwarding organization i-Public Institute of Research of Zimbabwe. Yiyo esihambela phambili in organizing this event on our behalf, lidwa nguGordon Moyo. So bengithanda ukuthi khona ngithi nxuse everyone ukuthi we want to present uMzilikazi as a Pan-Africanist leader, ngoba uyikho khonokho ngezimbali njengoba belisizwa abantu belandisa. He qualifies to be among the ayikho bengifuna ukukutsho kuphela. Uthe mhla kabani dadewethu? 4 September, it is umgubho umhla ka-6 ngeSaturday, thina singe Thursday. Sithi lababuya emgubheni, you can come, highlighting towards umgubho. It is still in one accord ngoba leyo date was synchronized ukuthi njani siphakamise, kungabi labantu abasuka khatshana belanda khonokho kodwa badlulele, and we support the whole entire event as one big thing. Kuhle kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Mabhoqo khona. Hayi ngikhona. Yeah. It's a great pleasure and a privilege ukuzwa ukuthi isizwe sikaMthwakazi is very busy. And as you've heard, 4 September, it's either you're flying to the USA or flying to Zimbabwe, but you're still contributing to our event, to Ahlanganisa Isizwe. So I think this is brilliant stuff. I will try and put together all the events. I think altogether we have about 6 of them. August, abantu bazasebenzisa uAugust to buy imvunulo
Imvunulo, imvunulo lemqhele konke that is needed to dress the part as well. Ngoba I think one of the big desires is for us to dress and look the part. So I think people take advantage of that. King's Legacy Day UK ithengisa lama t-shirts. So this is one of them that I'm wearing. So if you are interested in merchandise, King's Legacy Day UK, Lisa contact her USISD, and we'll make sure you get your t-shirts either before the event or during the event. It can be facilitated for you. But otherwise, please let us continue to support each other in these events. We're doing a great work. Lizwile lama artist akhulumile. Please, let's support their craft. Their craft is very useful to a lot of us. And we appreciate all the hard work that they put in to make sure not only we're entertained, but we're educated. So please support them. Laye ubhuti ufezo lomnyama. Please, my artist, the established artist, please take this young man under your wing and also allow his passion to also grow beyond sales and everything. He's done a great job for Isizwe too by donating the song that he did. And it would be great to see some of the UK artists working with him in what he's trying to establish. I think ikwenga okwamanje Nkala. Hayi, siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi hayi sesifike emaphethelweni ohlelo sesingalibiza ubaba uGulu anikeze i-vote of thanks, then bese siyawugqiba umhlangano. Baba Khulu. Bantu bakithi maqhawekazi sibonge kakhulu. Ngingavali ke ngamazwi okubonga. Ngithanda ukuthi kukhona umbuzo okewabuzwa okwathintwa rather ubana uMayisa bekufuza ukuthi athinte indaba yamabutho. Amabutho abhizi kathesi ibutho le UK ngendlela esizibize ngayo kodwa sikwazi ukubana libutho lenkosi selisukumile sike saba lomhlangano omunye singamabutho over 35 kodwa ngikhuluma kathesi siyabutha bakhona ababuthi ngezigaba we are well over 100 and something singamabutho sisafundisana kodwa ke ngibone ngazani umhla ka28 kumgubho wamahlabezulu yikho lapho esizagwenqana khona singamabutho sizabe sizama ukuthi sigiye sizabe sizama ukuthi sihambe siphelekezela induna yethu lapha esilayo enhlahla yamangwe uNdiweni. So amabutho lizawabona. Kukhona abanye abake bathi bona hayi akulabutho ligqoka amajini ibutho lifuze ligqoke liphelele. Hayi yabona ke thina uGulu kodwa ke ngibone ngazani sizawephula lo mthetho sithi ngabuya ngigqoka ijini ngizagqoka okunye phezulu. Ngoba uluseni lwalo ngenza ke livume anything else. Kodwa ke hayi ngithi ngibike lapha bakithi bana ibutho selikhona sizabe senza okwenziwa ngamabutho. Kodwa ke bese ngithatha ke leli thuba bakithi ezithe ukubana ngibonge ukuba ngichair is just a symbolic figurehead. Okwami ukuqoqa iexpertise ekhona laba abantu engisebenza labo kathesi balokukhalipha okunye okumangalisayo njengoba libona kathesi nampa labo Chief Dakamela nampa labo obaba uKhumalo PZ silabo nampo bukhosi bonke nanka lama artists abekhona siwazwile laba abahlonipheka abaningi. It is because of ubuciko ukuhlakanipha intelligence of abantu abasebenza beqoqa wona lo msebenzi. Nanzo lezi nkulumo lizizwile izinkulumo ezilapha ziletha ukuthi zisihlanganise, bringing us together. Singaze sehlulwa singaze safulfilla a stereotype ngathi singabantu bakoMthwakazi. Ngiyagcizelela ngisebenzisa ibala lithi Mthwakazi
yebo kambe bakhona singamahlabezulu ngisebenzisa umthwakazi deliberately ngoba kukhona engikufundileyo khonapha sikhuluma ubaba uHigwa akuthintileyo lami ngiyafunda sonke siyafunda kodwa okukhulu kuyikho khona lokho okunanzelela one of the big things abantu esilahleka khona is the language. Good language and the words that we choose are divisive amabala singananzelele singekho deliberate kodwa because we have not understood how those words affect other people and affect other groups. Bazathi bekhuluma abanye bathi bona abokalanga bafuna ukuphuma benze yabo into kodwa sibazwile kade zabokalanga bathe bona they are part and parcel of umthwakazi kodwa ke they still maintain their identity in as much as abesuthu bekhona, in as much as amatonga, in as much as amavenda, in as much as bonke abantu abakhona umthwakazi ubebuthile kanjalo. Let us maintain that. Ngwazwile futhi amazwi abekwe ngubaba uKhumalo ethi yona kusafuze kube khona isiguqo, kusafuze kube khona abangasihluzela, abangasigwaqela. Ikhona enye intombi engiyaziyo khonapha ngakithi ngangapha ekuzamileyo khona kwesintwini hawu ngabe uTesta ngabuzwa ukuthi ngizayilanda nje ukuthi mhla ka13 akube usigwaqele phela sibone silathi singenza amasiko akwethu. Ngamafitshane bakithi ngiyaliqhuquzela nansi imgubho sesiyizwile asisukumeni ngobunengi bethu siye supporta imgubho sisupporta umthwakazi sizisupporta thina siyazakha siyisizwe asisukumeni sakhe lesisizwe. Ikhona enye into esukumileyo, ikhona enye into esukumileyo nangizwa uKhumalo ekhuluma ngakhona kokubika kwabakithi ngithe ngihambile ngibabambeni enkayi ubhobo lwabantu engibabonileyo laphana ngithe mina kulenye into esukumisa abantu bakithi inkulu lento esukumisa umthwakazi wakhathesi. Ngithe nxa ngibona amajaha siseKent ngendlela bethiseka ngayo bengumbutho kukhona into esukumayo asiyilandeleni linto sikhule sibe yisizwe. Let us look after our children. Ake abanye bakhala ukuthi yebulawayo uyathengiswa wonke uyaphela konke asizibutheni sibe yisizwe. One day sizafoma whatever holdings thing ezakwenza sithi reclaim ubulawayo through our own economic power. Kodwa kuqala khonapha ngawona lo mgubho ngayina limgubho enjengayenali. Ngibonge bakithi for a beautiful day organization inkondlo engizwileyo lapha. Ngize ngafisa ukubana ngibe nguDakamela angazi sisime bakithi nxa ungangenzele yami inkondlo nguvodloza mina Don. Ungayibumba nje ibihle kabi lana inkondlo, beautiful stuff in as much as ingoma, in as much as amazwi, in as much as chairmanship yakho nabase lentombi yakobhoqo likwenza the smile with everything. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Hayi siyabonga kakhulu Baba Gulu. Asibonge kakhulu kubo bonke abantu abasethekelele namhlanje lana. Sithi Mthwakazi kaNdaba asipheleleni mhla ka13. Hayi asipheleleni yazi sibonisa ukuthi singumthwakazi ngempela akusadlalwa la. Ukuthi emhlahlandlela kuba njani. Hayi akuthi mhla ka13 engazizwa emhlahlandlela Yes, just one last thing, and this is unprompted, but Nkala, you give all of us a great platform through Imathebeleland Broadcasting Corporation, and please know we don't take that for granted. You've advertised all of these events that are happening in the UK. You continuously bring us news about Mathebeleland through your platform. So lathi siyakubonga namhla, and I think if anything we put a crown on your head, but thina ku community yethu we're also crowning you in the work that you do for the community. So siyakubonga lawo. Hayi ubonga mina. Okay,
Namhlanje usuku lokungazi usuku lweqhayazi Mzilikazi kaMashoba Namhlanje usuku lokungazi usuku lweqhayazi Mzilikazi kaMashoba Ubona sonke Sefikile emaphethelweni ohlelo abathanda ukuphuma bengaphuma abathanda ukulalela iculo bengalalela siyabonga kakhulu Lwenkosi Mzilikazi. Namhlanje isikhumbula inkosi uMzilikazi, umsunguli nomakhi wesizwe sakhiwe ngezizwe zabumbana ngaphansi kobuqhawe nobuhlakani ebayo. Inkanyamba emakhandakhanda uMzilikazi ongemzila wegazi, inyanga engalelanga esinelwe ziyinkanyezi zezulu, osinelwe inkwekwezi nesandulela kwalilizwe isicelamkobe. Sithi bayede eshobashobe lingangoyise, untonge yabuye obusweni bukashaka, unkomo zavula inqaba ngezimpondo ngoba zavula iy'nkomo zahamba, ibhide elimnyama ngomlomo elithethwa ngezinyembezi zamadoda, inkwenkwezi endele esilumela, ilanga elaphuma endlubeni yendlovu laphuma amakhwezi adikelana, umzaco omnyama oshaya iy'nkomo washaya amadoda, bayede balakhulu, bayede sikhahla sendlunkulu, indla amadoda omathonqa abanzi, bayede mntungwa, bayede sokhumalo, ninethi nidluntu nibe nimiyenga ngendaba, imbabala umasikila ngokuthubela, bathi namhla ungayisuye intakamashobane. Namhlanje sikhumbula inkosi uMzilikazi, namhlanje sibungaza umgubho wosuku lwenkosi ovunywa izizukulwane, ovunywa izizwe, udumo womlando wenkosi siwuzwile emhlahlandlela, wezwakala kweleBotswana, sawuzwe eMelika, wavungama eDubai kwelama-Arabhu, namhlanje uvunywa izizukulwane kwelamangisi eNgilandi, ihighway isini eNkandla. Mzilikazi kaMashoba ubona sonke sizabonga usuku lwakhe Mzilikazi kaMashoba ubona sonke sizabonga usuku lwakhe Mzilikazi kaMashoba Sibonge nakudadewethu ebesishayela uhlelo sisonke uMabho okaThebe. Hayi asibonge kakhulu ke, hayi uhlelo lwethu soluphelile luphelela lana. Asibonge Mthwakazi. Siyabonga kakhulu.